Benar. Out. Randi, maju cepetan. Ya, gitu sob. Benar Randi, telat si Randi. Karunya itu pivot non cerka bagian wae itu. Telat. Yuh. Oke, lindungi bola ke body ya. Lindungi bola ke body. Mulai. Ran, belum pressing Ran. Tinggal heula babaturan. Gerak atuh eta. Si Putra benang, ngebut up. Itu bisa buat. Tinggal babaturan. Nah ngepasing tong tungkul. Ke body atuh. Langsung ke body, tahan ke body. Ke body. Yo, mulai. Mental se.
Bawa, bawa. Balikan. Tahan lah. Si radio mah. Tahan lah, tempo lah, cara pressing ya. Bawa kali Sep, bawa kali lah, bawa ke kosong lah. Oh, langsung kita. Oh, mulai. Tahan, run. Tahan, acan. Bawa, bawa. Oke, bagus, bagus. Tahan, can di pressing ya. Radio mah telat wae. So, keras. Tahan, pace. Bawa, bawa. Push up deh. Oh. Out, itu channel lawan out mah. Yo. Kisah heho itu. Kisah heho. Can push up teh. Tahan, lah Sep. Tarik teuing. Tah, kitu mah tat. Ieu can dasar pusal acan, dasar passing acan. Jumpai. Ke body. Anu ke body. Gitu. Out, balik tadi. Oh. Telat wae apa. Jadi udah push up kau. Bener gitu, memang guru gitu. Bikin. Har. Boleh kade teningali supaya sempat tinggal Pais. Tahan dulu. Can. Telat. Awas. Gak apa. Bere langsung kabur ketahan. Tuh. Sep, out ke dua. Oke, mulai. Oh. Tahan dulu. Bikin. Telat kamu. Kosong, balikan. Di out kan Pak. Kieu.